Sanibonani guys, ngiyathemba wonke umuntu uyaphila. Nami ngiyaphila lokungatheni. So ngicela ningiside ni sendele le video yami ibe viral. Ngifuna ihambe iyofika kusesi lobulele ibhuti wami lomshisi ngemlilo washona enzaweni yaseLimpopo eMabulolo. Sesi ngiyathi asatani ngenda le video ngoba angikhona ukufinyelela kuwe, but ngiyathemba ukuthi uyangena ku TikTok utokhona kubona le video lekufuna ukuthumelela yona. Ngiva buhlungu kakhulu, ngifisa ngathi noma ngabe benilwa kangakanani nabhuti wami kube mhlambe umani wakhetha linye indlela, hayi indlela lombulele ngayo. Ngifuna wathi ukuthi simndeni wakhe sibusesi wakhe usihlukumete kangakanani. Ekhaya sidelwe si9, so si6 mantombazane and then bafana besina 3. Bhuti wami lengilandzela yena washona naye abulawa ngendlela lengasikahle. Bese naku manje kufanele simukele futhi ukuthi nami lo munye sohambile ngendlela lengasikahle. Indlela luSivise ebuhlungu ngayo semndeni wakhe kusukela nge-26 ngoJuni la kashone khona. Matima kithi kulala sisi, ufuna wathi lokho. Matima kithi kulala, silala sikhala, sivuka sikhala, sifonelana namaphoyisa everyday, senama follow up ngemfowethu ukuthi abuye ekhaya. Ngifuna wathi sisi ukuthi usikhoste kangakanani empilweni ngekuthi usithathele umphefumulo wemntwana wasekhaya ngenxa yokuthi akakuniki imali. Ngiva buhlungu because masuka la ekhaya athi uyahamba uyophanta ufuna umsebenzi ayozamela abantwana bakhe. Lo muntu lombulele unebantwana labayi2 labancane kakhulu, labangekho esikolweni, labancane labathenga babwabo. Njengoba wena ukwende ijoke wabukisa ngathi wambulala. Sis, ayithole le message wathi ukuthi njengoba umbulele kule eMabulolo ukuthi sine simtransport abuye la ekhaya. Imali lehle kakhulu ngoba phela akasakhulumi, so uyawuthulile. Ufuna wathi ukuthi usikhostile sisi, usifise buhlungu, usihlukumetile. Lo mndeni lokuthathele umfowabo most yabo asisebenzi, siyagula thina labanye sikuma medication ladurayo sisi. Manje fanele sihlanganise noma ngabe yini sente mgcawa umntwana sekhaya ube successful ngenxa yakho wena lo into engamabomu. Ngifuna wathi sisi uthi usilimatile umatima kithi makathi uyahamba uyaphuma uyabula Impopo bekayozama umsebenzi ukuthi anayekele abantwana bakhe. Namhla abantwana bakhe abanababe, abantwana bakhe bokhula bayinzanzane njengaye njengoba akhule ayinzanzane. Uma uyithole le message just wathi sisi ukuthi usilimate kangakanani. Usilimatile sisi. Uma ngabe uthanzana nemuntu nathi sithanzanile nebantu labanganamali, but ngoba besithi ngelithando sahlala wena ngoba bowudinga imali, why after utholile ukuthi akanayo imali ungakamshiyi wakhetha ukumbulala kubo bonke bantu? Nyalo ubalekile. Ngithi ukuthi ukuthola kanjani ebusuku sisi? Wathi ukuthi kunemuntu losemoshari for almost 3 months now ngenxa yakho. Ulala njani ebusuku?
kwathini isibo sesiwakhe asikhoni kulala kumatima sis kumatima simphupha njalo umntwana sekhaya ngathi simbulele ngenxa yakho ikuthole le message ngiyathi asatani ngoba uyi-girlfriend kubhuti wami the reason ngingakwathi akakaze futhi nje introduce wena kimi just bengade ukuthi une-girlfriend ngoba ngikubona akuposta bengade ukuthi one day uyothatha impilo yakhe khona lapho lobalekele khona waya khona umphefumulo wakho awukuthole angikufiseli lokubi kodwa ngifisa ngathi uNkulunkulu ngalenye ilanga angahlanda inhliziyo yakho lokwende ekhaya ugcine khona ngaphindza ubulala umntwana abantu labanye abantu angeke bakuyekele batokuloya utofa njengenja njengoba naye umbulale njengenja usivisile ebuhlungu sesi usivisile asilali and as broke as we are fanele sihlanganise ingcobo wakhe be successful usihlukumetile sesi umlayido wami kuwe ukuthi uNkulunkulu akubone akusite angisimuntu lomubi bebe umuntu lomubi be ekhaya besibantu lababi nawe besitowenda ngendlela wende ngayo ibhuti wethu but it's fine sina siyakhonda sihluphekile sinjalo siyakhonda thina and sihleli nema-boyfriend langasebenzi sahlala because sinelithemba ukuthi ngalinye ilanga kutawulunga so wena wakhetha kumbulala ngendlela lombulale ngayo uyabona ukuthi umhlalisa isikhathi esingakanani emoshara ucabanga ukuthi umphefumulo wakhe uyophumula nini usihlukumetile sesi usihlukumetile sibukaneni bumatima sodwa wena ufree la ukhona kodwa akunangisaba phela ngeke sisakhona kumbuyisa siyakucolela ngoba phela nathi sibantu basemhlabeni nathi sinetono tethu and sifisa nathi ukuthi ngalenye ilanga uNkulunkulu akuthethelele just bengifuna wathi ukuthi usihlukumete kangakanani sisi ngiyafisa ukuthi le message ifike endlebeni takho ngoba angikhoni ukufinyelela kuwe yabona